Poštovani slušatelji, vrijeme je za Istarski prvi. Danas iz studija Radija Eurostar. Dobrodošli u program Istarski prvi. Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima. Kao što čujete, imamo itekako odličnu feštu. Spremamo se za maškare. Lijepi pozdrav svima vama, dragi slušatelji, gdje god dopiru naši radiovalovi. Vama koji nas slušate putem interneta, putem naših frekvencija i naravno našim kolegama sa Radio Labin po domaćošu. Ne treba ča, padeži ko? Di su pošli padeži? A mums. Ćao. Dobar dan i od mene. Već sam mislila sam sama. A htjela si? Ne, nisam htjela biti sam. Imam odličnu kompaniju. Danas sam u manjini ja. Danas sam u manjini ja. Kako ide ono? Maškare, ča mogu maškare? Maškare mogu svašta, maškare mogu, ali vidjet ćemo šta mogu zapravo sve maškare i posjetit ćemo im zapravo ovu emisiju, ovo druženje. Ovo što ste u pozadini slušali je naš Leo Laganis koji je uživo odsvirao i ne u playbacku odličnu pjesmu koju je naravno svi poznate. Večeras je naša fešta i bit će, ne samo večeras nego cijeli vikend tega voja. Mi smo spremni za maškarane dane, nevezano na vrijeme koje nas časti, jer maškare mogu sve. Uz Lea je i naš Davor Brozić koji smo već imali priliku razgovarati, ili nešto podrobnije ćemo se posvetiti našim maškarama i organizaciji upravo u ovom druženju u Rimi. Dobar dan i dobrodošli, dečki. Buongiorno tutti. Dobar dan svim slušateljima cijele Istre i malo dalje. Naravno, mi smo lijepo odlučili da zaokružimo ovo naše druženje kako bi i pozvali naše slušatelje da dođu do nas i da uživaju u ovo maškarano razdoblje. Jako je važno se podružiti sa maškarama jer u stvari imaju jedan simboličan značaj. Što se tiče maškara u Petrovi, recimo zapravo govorimo i sa vama, to je dugogodišnja tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno, koju mislim da nema familija koja barem jednog člana nema u povorci ili u druženju, u zabavi. Dobar dan, Davor. Dobar dan, evo, sve si rekla. Sad smo finili, gremo ća. Da, stoji svaka riječ, svaka točka koju si rekla, znači stvarno evo i ove dane, kad se bliži ti dani pravi od maškara, ono, svi su u tome, svi ulaze, svi ta mala djeca, stari, će biti maškara, neće biti, normalno će biti, to je tradicija, to gre dalje i moramo držati tu tradiciju dok moramo, ne? U biti dok se more hoditi, onda će se poj na maškare. Naravno. Svake godine u stvari birate novu temu. Mene uvijek zanima, pretpostavljam da imate vi svoje sastanke gdje se sjednete za stol, stavite, svako ima neku svoju ideju. Pa kako to izgleda? Mislim, vjerojatno imate i spisak prijašnjih godina, kića, koša, kike, jera, pa onda ne znam da li ste se ikad ponovili. Nije lako biti svaki put nešto novo. Tu govorimo o materijalu, o pripremi, jer to nije samo priprema od mjesec dana, to je puno mjeseci rada. Pa da, evo, maškare, kako znamo, tu okolo nas su počele prije 100 godina, to je donijela vrijeme Venecije.
i išlo je dalje. Ono što je nas uvijek u Petrovi više poznato je taj pust, to spaljivanje, a to ćemo doći malo kasnije. A ovo organizacija evo tih povorka koje je bilo u ovim zadnjim godinama po selima kad idemo, da, pripremaš skoro cijelu godinu. Znači kako završe jedne maškare, krenu druge, tako reći, ne. I onda normalno manje više biramo da te kostime kažemo ili neka kola ako napravimo, neke prikolice, rimuči, dižemo noj. Onda da, moramo se pripremiti prije, moramo znati isto da se ne znati ove druge grupe ako neko nešto radi, da ne budemo svi isti, nego da bude malo ono miješano, bude alegrija. Infatti, da se ne bi desilo da se nađu, nikad ne more biti isto, jer ja bi rekla i kad je sirovina u jednoj kužini, opet će svaki kuhar na svoj način iskuhat, ali opet da bude ideja drugačija. Naravno i onda se uzimaju, koje godine se uzimaju neke teme koje se dešavaju, ne znam. Znači što je aktualno. Da, nešto. To je gušti to odraditi neku tu masku koju, pa ne znam, ako to moraš napraviti na neku prikolicu, kako ćemo veliko, ćemo malo, ćemo dugo, ćemo kratko. To je, mislim, interesantno je biti u tim grupama koje mi radimo i ima ih puno članova imamo i evo ja ih baš i pozdravljam svi koji daju tu doprinos, to je sve volontiranje, ima i neki trošak, naravno svako nešto da pokloni ili za te kostime, uvijek ima evo materijala treba, zato što evo ne smijemo i zaboraviti, spomenuo si rimurči, voz, ne znam, autobus, ima možda čak i nekakvih autobusa, tamića, kombića koji se inače ne voze kroz godinu, ali na taj dan ipak se pomaknu, znači ipak se ti kotači ponovo krenu u pogon. Su malo ruzini, ali se pokrenu. Poko, i što malo zaškripiju kad ne rabi, ali evo, to sve je u zabavi maškara. Imamo tu najmlađeg člana, mene sad zanima, Leo, kada si ti počeo se baviti maškarama? Kad si počeo biti dio ove štorije? Davno? Eko. Ne toliko davno, ali sa 6 godina. Eccola, el picio. Šaj pićo. El šaj picio. Pretpostavljam da i tvoji ukućani već su dugogodišnji članovi maškaranih povorka. Kako je živjeti u jednoj obitelji gdje u stvari su maškare jedna tradicija? Jel su to uzbuđenja, je li to nešto onako kad kažeš wow, što Ano me vešto ili ove godine ćemo se obući u to i onda je entuzijazam na sto. Entuzijazam je uvijek, svake godine je dočekamo maškare i šta da kažem, evo. Ima nešto što ti se posebno sviđalo kroz sve ove godine? Da recimo da se sjećaš. Maškare. Proprio de carneval. Proprio El pust. Tutto. Sad kuriozita. Da li je bila neka maškara da baš vam se ni pjažala, ali onako de fioj bi rekli, kad ste bili dica, ali su rekli, vaben, moram biti, inače muški ne vole se forši oblači puno u ženske ili u neke stvari. Da li je to bio ikad problem? Neka maškara da vam se ni pjažala? Da, ja ću opet ponoviti, to sam zadnji put kad smo bili ponoviti, znači u moje vrijeme, znači 45. Prvo nisi mogao ići u skupinu maškara kad su išli po selima ako nisi imao 18 godina. To je bio moraš imati 18 godina i da te roditelji mogu pustiti, znači da si ti... A da moraš Anka biti da te moru pustiti ako se šta ponudi Anka za popit, da moraš popiti. I onda normalno mi smo bili u kući i tako kad su dolazile maške po kućama uzeti ta jaja, te kobasice. Oni su išli po jaja, kobasice i šoldi. Tako i onda su bile te neke stvarno s tim kornima, neke maske, stvarno su bili neki obučeni onako gdje iskreno, ja sam imao strah i nisam izašao van dok oni ne su otišli iz kuće, ali opet smo poslije mi iza njih išli vidjeti di oni idu, šta rade i tako, i tu smo se tako i polako i učili kako. Evo, to mi je ostalo u sjećanju. Meni ono činilo faštidio je kada si došao maškaran i ti pitao, i ko si ti? Ma da sam htjela ti pokazati ko sam, ja se ne bi maskirala. Ili, znači, kao si ti. I onda kad te nešto pitaju, moraš ili promijeniti boju glasa, ili moraš mučati, jer ako ne te skuže, vi je dopo ni jaja, ni niž ne dobiš. Ali...
mislim da dica da dobro ušičare dica. I fioi guadagna se va in giro con le maschere tra ovi, tra dolcetti, pasticcini, insomma. Dopo šemanja, šta fritaja še fa. Radi se ti fritaja, ćemo na hrvatsko, ćemo na Kako ćeš? No. Dopo se fa la fritaja per tutti quanti, ko se brucia il pust. Se manja. Manja bevi. Se manja, se bevi, se fa festa. Ma zasluženo, Zasluženo. Zasluženo. Ja bi još malo da nam zasviraš, obzirom da imaš prekrasnu harmoniku, baš sam te pitala i sam si potvrdio to zapravo ručna radinost, nešto specifično samo za tebe. Žao mi je da evo sad imali ste priliku pogledati, stavit ćemo fotografije, ali i live, da pogledate koji je to fantastičan instrument, ali još bolje je onaj koji zapravo svira taj instrument. Pa evo, Leo, prepuštamo ti da nam odsviraš još jednu maškaranu pjesmu. Ča, ela ga fini. Bravo. Interesantno, moram ga pohvaliti jer nismo dogovorili pjesmu. Bravo, menadžer, bravo. I svaka čast je pogodio, se čini da cijela Istra uživa u ovoj pjesmi. Definitivno da, mislim da naš Leo je pogodio definitivno pjesme koje trebaju biti odsvirane uvijek kad govorimo o našoj glazbenoj tradiciji. Ja gledam kako se domisliš, ovo svira jedno, ovo svira drugo, ja bih zaboravila Anka stiskat ovo i čao Arija Paša. Koliko vremena sviraš gitaru, harmoniku? 8 godina. 8 godina. Je bilo šona perché me piaži? Šona perché me piaži. Znači sam si se zaljubio u taj instrument? Sam. Ima neko ko svira još kod tebe doma? Brat svira kitaru, tata harmoniku i djed je znao svirat malo harmoniku. Mama pjeva. Mama pjeva. Možemo reći. Bravo. Evo, ovim putem pozdravljamo cijelu familiju, perché veramente ti devi dredešiti. Perché su stvarno itekako aktivni. Da. Ovi su familija Kanterina, tu nije nikad dosadno. Njima radio ne rabi, bi rekli, šalim se. Ali, evo, nama je drago da imamo priliku iskoristiti i ovako se podružiti u live i u live odsvirati nešto. To je ono stvari što nam nedostaje. Što sam htjela reći? Što se tiče maškari, svako selo ili svaka ajmo reći grupa ima svoju ideju, ima svog, ajmo reći, priču. U vašem slučaju ove godine vi ste ko? Šta ste odabrali? Ove godine smo išli malo, možda se dotaknuti ovo svjetsko prvenstvo koje dolazi u nogometu u 6. mjesecu. Va bene. Pa smo, kako se igra tamo, Amerika, Meksiko, i izabrali smo Meksiko. Tako da možda uživimo taj Meksik, možda neko će i otputova do tamo, evo. Un poco Speedy Gonzales. Da, malo brži da budemo. Brže maškar. Ma bom, allora moramo reći ovako, nije lako biti promijeniti. Recimo ima puta kad kažeš, to mi je super, ali smo u nekim kritičnim mjesecima gdje ponekad možete
te počastiti lijepo toplo vrijeme, kiša ili jako hladno. I sad ti tu nema šta, moraš obuti to čo je. Da. Tako da to je vrlo riskantno, moraš dobro predvidjeti u slučaju da. Da, u slučaju ali da... uz akompanjamento ni zima. Ne, apsolutno. Ideš i, kako se kaže, kroz zid, samo da se ide i da uživaš, da se pokaže to što smo nešto napravili. Opet smo izgubiš to vrijeme za napraviti tu priklicu, taj karo i te veštite i onda ti je, ako ne ideš, ti je ono čekaj, sve smo se mučili, sad ne idemo, moramo ići. Ma ćete morat pustiti muštače. Ma smo već. A čekaj. Mene brinu žene. Ma žene, one kuhaju, šta rade? A one kuhaju. A la, žene kuhaju. A čekaj. Ne, imamo i naravno i ženskih dio, mislim, koji će doći, koji su se već one... I žene zbrki. Da. A dona bafuta, dona pjačuta. Ne. Bitno da ti obučeš i ofarbaš se i pustiš brku i ono što ti osjećaš da ti je... Nama je lipo. Ma svako toliko gledaj, da se ne moramo mučiti niti sa prelijepim stvarima. Anka, komotno se obući po muško je super. Evo, ti govoriš sa ženske perspektive. Allora, obzirom, kao što sam mi rekla, danas zapravo vrijeme onako, ove godine nas baš zafrkava. Un poco da pjova bi rekli, nemoj kukat, perché po ljeti ćeš štjet kišu. Ti ga kapi. Prvo sad, že kuši. U biti kroz blatom su maškare još interesantnije ponekad, ali to zapravo vas neće sputavati apsolutno u organizaciji i u programu što ste naumili. Pa evo, mene zanima, obzirom da je to u stvari sad za ovaj vikend, za početak, nas zanima kakva je situacija. Evo, situacija tradicijski već u Petrovi znamo da stavljamo taj šator baš za te karnevalske dane. Uvijek moram ponoviti uz pomoć grada Umaga i općine Umag i Fesijum koji nas podržava evo baš svake godine, tako da imamo taj šator spremljen tamo u Petrovi na nogometnom igralištu, to već znaju i ptičice na Grančici. I išli smo na to, ove godine kao uvijek radimo i dječji maske, znači za tu naše pikoli mali, da se i oni obuku i da je uživaju, jer tako počneš voliti maškare, koji će se održati sutra, znači 13.2. petak od 17 sati nadalje. Tako da, evo, sutra ćemo im pripremiti, imat će malo i evo, neku koreografiju, neke igre ćemo, balona će biti. Malo animacije. Mislim da će im biti ove godine malo turbo smo napravili. Roditelji su kontenti, samo nekim dica dođu štufa doma. Tako ih pozivamo svi koji se želi pridružiti u šatoru, naravno ulaz je besplatan, svi mogu obući šta žele i neka dođu tamo, neku živiju. Mogu i se i odrasli i roditelji obući, naravno. Ma, u tome je i poanta, da se malo opustimo, nije da smo ukuštogljeni ili da moramo sa nekom namjerom, alašu. Malo moramo se opustiti, jer to je biti itekako važno. Kako bi dobro funkcionirali poslije na kraju. Točno. I onda nam dolazi subota, evo, nažalost ta prognoza vremena stvarno ne ide na ruku i evo, imamo par grupa koji smo morali doći tu po gradu i naravno i po selima koji će ići poslije, koji smo se već pripremili i razmišljamo šta, kako, i dogovor je da organiziramo nešto u tom šatoru. Znači da krene u podne i da se to nešto drži unutra, imat ćemo muziku, imat ćemo bandu, imamo znači koreografiju koju možemo ostvariti. Neće nas možda biti Cinque Mila, ali bit će nas 10, ali onih jušti, ne, to kako se kaže. Tako da evo, i to pozivam oni koji žele doći, mogu doći od podne nadalje, vidjeti malo, nasmijati se, zatvoreno, kiša ne pada unutra, imamo grijanje, ko šti valdemeo. Ja mislim da nakon nekog vremena grijanje neka neće rabiti ako bude se skakalo. Ja bi još malo odskočila, bi rekla još jedno malo da skačemo i uživamo u još jednoj glazbenoj točki, pa Leo, ča biš ti svirio nama sada? Sada ćemo jednu polkicu. Jednu polkicu.
naši slušatelji koji neće za želje traže polka mix, mislim smo anche Slovence digli na noge, tako da ja so eno slovensko popevko tudi bodo, lahko zraven tudi po slovensko poješ. Eko, bom, imamo mi tu puno toga, bi mogli biti anche 2 ure ovdje, da ti napišemo želje, Rosamunda, quell'altro, ti capisci, cosa di tutto di più. Imamo sreću da imamo stvarno bogati raster pjesma domaćih koje možemo koristiti. To su biti jedna tradicija koja je lijepo da se prenosi dalje i da u biti i oni najmlađi pjevaju. Tipo, el trande općine že sempre moderno. Od dice do danas. Eko. Tako da, mislim da i čak te neke pjesme su dale kao ideju za neke maškarane, ne znam, kare, ideje. Tako da, evo, maj si sa. Vi ste Meksikanci, ma Leo nam je i Savudrio, oni su druga, oni su druga banda. Ma ste onako, šoma, se takmičite, ste onako še guarde bruto ili? No. Tuti še volimo ben. Va bene, ali bitno je, nemojte biti to, perché ćemo biti mi. Ne znam. Ili šorpreža. Kako to funkcionira? Sad će nam on ispričat. Bom Leo, če ćete biti? Šalvorini, če će biti ove godine? Jedne godine, sjećam se, ste bili un piatto de pasta, qualcosa così, che lijepi da su bili. Masterchef. Bellissimi. Meksikanci, pa smo bili Arabi, smo bili puno tega. Ben, a ove godine ča će biti? Ove godine ćemo biti svadba. Spoža banjada, spoža fortunada. Ali ne svadba film. Ne svadba film, ši. Klasična svadba. Noci štrijane. Moramo reći ki će biti špoža ili će biti više špože? Će biti jedna špoža, špožo? Questo vedremo kod Giorno. Ja mislim da tu oni koji se žele, koji su mislili da se ženi, mogu iskoristiti. I ako nije dobro, će bila finta, bila za maškare. Bi rekli Fiori ali čekaj, im treba pop, im trebaju kumovi, im trebaju koji ki hitaju latice. I fotograf treba. Bodyguard je, bit će neke riži. Bit će i politika to umješana malo. Sve da je tega. Pa će biti bodyguard i fotografi. Nalipa mi nešto. Paparaci, kapiš. Mamma mia. Biće svega. To živjeli mladenci da per tutto, anche po Savudri, ono takano, auti. Biće zanimljivo. Eko, sve u svemu vrijeme svakako neće obeshrabriti naše maškare da se druže i da se prošeću i da izdefiliraju. Šta možemo još u stvari reći što se maškara tiče? Tu imamo, znači, cijeli vikend, u međuvremenu kad se to sve organizira i priprema. Pretpostavljam da svako donese neki svoj doprinos kako bi mogli tu priču stvoriti. Znači svako nešto donese od doma, go questo, go quell'altro. Vjerujem da isto primate donacije ako vam treba nešto dodatnog materijala, jer u svakoj temi ipak treba uložiti novac. Nije to malo. Pa je, da. Evo, na primjer, mi sad ćemo napraviti neki karo za ići tu nedjelju, ne okolo. Pa da, kažem, imam ja jednu priključku, jedan kamioncin, mogli bi gore napraviti baretu, ne, ali onda ti treba kartoni, da, trebaju ti trake, da, imam ja, treba mi, ne znam, neki drugi, svi nešto onda... Piture ti treba. Da, ma ja ću donijeti. Okay. To je stvarno, to druženje je specifično. Evo, specifično kad ideš nešto, onda to kako ćemo napraviti? Treba sašiti isto nešto. Treba sašiti, treba... Anche le šarte, perché anche te su se pomalo pogubile. Ne šivaju svi. Da. Ako čarabi. I pole Anka treba un poco de gažolja, bi rekla, ma ne ono za tankat, nego za se natankat. I Anka, ne, to se gre po selima. I ako se treba pitati da li su škrti, su sela škrta ili su kao i uvijek ti daju za jez, za popit, se marla fermaš? Pa to je interesantno, evo, baš si dobro. Znači, stvarno ideš kod tih kuće do kuće i onda osjetiš šta je, vidi, ovaj stvarno pripremio, ono, ne znam, fritule, kobasice, čaj, kafe, trapet, sve, mislim, kod nekoga kaže, evo, ja imam biškote, ali to je okej, to je dobro, tu ima i djece, pa, ali tu osjetiš tu, da, ono, kad mene par njih već pita, ćete doći, znači, svake godine me pitam, ćete doći? Da se prontan. Da se prontan, ono, ja kažem, da, prontajte slobodno, stavi
Ča ćeš, ne, ča imaš ili šta se može puno. I što, mislim, ne treba, znači ljudi daju, to je lijepo, jer kad od srca daješ, nema veze ča je, važno da je od srca. Eko. Naravno. Leo, kako je bila priprema kod vas? Ste pronti? Jesmo. Mi već pripremamo tišeti mane. Trišeti mane, ali treba i prostor imati za to se spremiti. I to uvijek bude onako, dove metaremo, dove faremo, treba se naći. I svi smo mi jako zauzeti, svi više manje imaju i posla i poslije dodatnih obaveza. Kako je bilo kod vas se naći, dogovoriti? Neko uvijek mora vući za uši. Demo. Kikevi vava venjiva. Kikano i vava. Aj bom, pa allora pomalo. Però, ecco, važno je da se sve to spremi i da pole... Da je pronto sve za tebi. Da cakete. Eko, ezato. Ćemo još jednu kratku. Ma ne, to nisam mislila Kako na... kratku? Nisam Dugu. mislila na pjesmu. A ja sam mislio na pjesmu. Halašu, Leo, daj nam njenu dugu. Mi ćemo se za kratku pobrinuti kasnije. Ono čo je važno za maškare, ne imati škomode pastole. Treba bući one znošene, one štufe, ali da nemaju rupe po mogućnosti. Ma, ako me dižiš, jer bužo doveva dentro vanke fora, tako da. Mislim da će ove godine, da ću im za drugu godinu, obzirom na vrijeme, možemo vam predložiti da budete surferi, pa imate i japanke, budantice. To je danas u modi, oni supovi, to... I finjeno, nema puno dela. Da, ma nemoj misli da ćemo staviti tutu, mi ako to mi se buđemo kod... U budanticu, to kako greća sad. Ke problema že, je u drugom mjesecu, ni zima. Nije zima, pogotovo ako se zgriješ od unutra. Osim, već kad se vratimo se opet malo na organizaciju, mislim, vjerojatno smo dali kroz vrijeme Anka nekome neku ideju, ali hvala za autorska prava, primam uplate, može i u kešu. Uglavnom, osim druženja u šatoru, bit će muzike, bit će igara, ako se ne varam, pa mene zanima šta ste sve pripremili još? Da ne bi slučajno došli i da bi rekli nismo znali. Da, znači... Važna informacija. Krenemo, znači ono što smo rekli sad, ovo ćemo krenuti u podne do nekih 3 sata i od tamo krećemo, znači do 15 sati, od 15 nadalje kreće briškole i trešete. Ove godine smo uveli za prvu godinu da budemo malo maškarani ovi stariji, kako smo već najavili. I bude tu i mladih koji igraju karte i koji znaju igrat karte i bude oni koji, ma ja znam pa ću provat, i tako, evo, i to smo uveli, znači od 15 sati nadalje i vrijedne nagrade će biti za osvajanje prvo, drugo i treće mjesto, tako da evo i tu pozivamo još nekog ko se hoće prijaviti, slobodno zovite i dođite u šator i uživat ćete sigurno u to popodnevno. Znači moramo se ranije prijaviti na neki broj telefona, neka adresa, negdje gdje možemo
eventualno pronaći kontakt? Ma, bude, može, imaju svi moj broj, imaju i udruga Maškara Petrovac, u kući se nađe brojeve, tako da slobodno, evo, ko želi samo nek, mislim, zbog toga da nas ne znade, da nas bude 200 koji igraju. Bebe, niše, onda ćemo malo još produžiti, kje problema, že tanto je vikend, Alanu. Da. I onda poslije tih karta imamo, naravno, naš, kažemo, koncert ili zabavu, svirat će nam tu i tamo band, to su ovi naši lokalni domaći, dečki i Neno DJ. Ne znam koga poznaš. Nekako otprilike. Okay. I uz to još jedno malo. Moramo isto reći da ćemo biti nagrađivanje najoriginalnijih maska, što se tiče pojedinačno i grupno. Tako, opet najavim, spremite se, dođite obučeni, jer će konkurencija biti jaka ove godine. Vjerujem da. Budite inventivni, nemojte se, tanto, ne, ako se možete dobro pripremiti i takmičiti, nagrade će biti zanimljive. Ali meni Davor ne želi reći koje su nagrade, tako da... Pa to je čar, Aj. Imate putovanje na Maldive. Vidi ga, no. Pa ne kažeš, školta. A karnevale, oni skercovale. Pa sad vidi ti. Eko, to je jušto tako. Znači, glazba, igre, nagrade, šator. Čo imamo još? Subota? Subota. Uživati u maskama, Nemamo radno vrijeme. Okay. U nedjelju ide se okolo po selima. Yes. Znači se ide se po opremu. Da, po opremu za srijedu. Znači nedjelju krećemo, neko će krenut direto, neko će možda doma poći. I krećemo obilazak, znači naš mjesni odbor koji imamo cijelu Petroviju, Brih, Velanija, Jeci, Šamvido, komad Špinela, isto smo si uzeli. Tako da, evo, isto tu pozivamo sve ove naše koji se žele priključiti. Imat ćemo čak ove godine 2 vlakića koji će nas voziti po selima, tako da, evo, i ako bude koji Preća Rosa. Vlakića, ne vlakić. Vlakića, Preće Rose. Bene, znači imamo 2 vlakića. I tu ćemo pokupiti dosta jaja i malo kobasica i nešto vina sigurno i nešto drugo, bilo šta nam ponude kuće i tako da Znači, dajte isko košan da je nešto Anka naprave, ne samo da se švercaju, da pojačaju malo. Domaća jaja, nekad su, rijetko kad si dobio jaja iz butige, baš su bila domaća, to se domislim uvijek, ali si morao paziti, jer si jaja morao staviti sa strane da se ne bi pomiješale sa šoldima ili s drugim, došao mi fritaja de šoldi, no. Dobro se pripremite i opremite. Kada finimo sa svim time, skupimo materijal, onda idemo na suđenje. Da, evo, mi u Petrovi, moram tu isto najaviti, i Murine su tu uključuju u našu zonu, tako da oni spaljivaju pusta utorak. Dobro, da vide, to je generalna proba za Šalince. Da, u 17 sati i evo, isto pozivam one koji žele ići to vidjeti u Murinama, slobodno nek se pridruže da vide i taj skeč. I dolazi ta naša srijeda, već evo od 63. godine smo aktivni, znači ne naši stariji koji su bili i sada mi ovi koji smo naslijedili to i gledamo uvijek neke mlađe uvesti unutra da vide da tu tradiciju da nose dalje. I ove godine je spaljivanje, znači isto u 18. znači drugog, to je srijeda, u 17 sati počne. Tako dođite, isto je uvijek u tom šatoru gdje će biti isto, ako je ružno vrijeme, opet možemo održati taj skeč. Ali pust se pali vani. Pust se pali vani. Aha, ben. Da ne napravimo kažin. Ali smo ga našli. A ste ga našli? Da, javi se sam. Javio se, a stvarno kolpevalo, to je rijetkost da se javi sam. Da. Tako da evo, ove godine... Ćeš nam otkriti tajnu ko je? Pa mogu... Ali što toliko si tajan se, niš pol tega mi nisi rekao. Zbog toga moram doći u Petroviju, sve moram provjeriti. Javio se Pino. Pino de la Vaca, prezime. Tako da evo...
Je on u sustavu e-građani? Mislim da je. A pitat ću ga pa ću A dobro, va bene. malo vas obavijestiti. Pino de la Vaca. Aj, znači njega ste... Njega će taj dan, a već kad se javio moramo dobit po nosu. tu želju ali ga je trebalo složiti. trebalo ga je složiti, složili smo, već je složen i tako da evo ja opet pozivam, dođite u 17 sati nasmijat se malo, to je prvo, to nam je prvo taj cilj i onda da spalimo tog ovogodišnjeg pusta da sve, evo da prvo ta kiša otiđe. To nam je najbitnije, sve probleme i sve ono što nam se kroz godinu od pusta do pusta dešava, da to mi spadamo, da budemo poslije toga korizma, ne? Šiši. Poslije opet smo na dijeti. Šo manjente. Od čega ćete odustati ove godine na korizmi? No šta dirme Nutella, perché to ne funkcionira? Ne. To pitanje nije bilo napisano. Ne znam, možda ovi šalvarini. Perché mi oggi mi non mangerò pan, ja neću iskru. Danas. Ala, Leo, od čega ćeš odustati? Manjao šlupane aqua. Voda i kruh. Imamo još 3 minutice do kraja. Davor nam neće niš reći. Od čega ćeš odustati? Niko neće čuti, samo svi ovi koji slušaju radio. Od mineralne. Od dela, šalim se, od mineralne, znači ako ga budemo vidjeli će ih dobiti po nosu. Ljudi, hvala na druženju, mi se moramo polako pozdraviti, ali za kraj samo kratko pozovi naše slušatelje da dođu u Petroviju i onda ćemo sa Leom završiti ovo naše prekrasno druženje u ovotjednoj Rimi. Evo još jedan pozdravljamo svih koji su željni maski, koji su željni smijeha, nek dođite od sutra, od petka nadalje do 18. uživati u Petroviji, bit će i u Savudri, bit će po Murinama još malo u našem gradu, tako da evo, dođite, pridružite se, malo smijeha treba nam svima. Definitivno. Sva događanja, naravno i satnice postoje na plakatima, tako da možete pogledati na stranicama Ustanove Festum i grada Umaga. Naravno, tu postoji plakati. Svi ste dobrodošli, gdje god zapravo bili diljem Istre. Dođite i jedno novo iskustvo u Petrovi doživjeti, a za kraj će nas Leo počastiti sa još jednom pjesmom. Grazie Leo i evo želimo tebi sve najbolje, našem mladom glazbeniku, neka mu bude i puno sreće u glazbenom svijetu, evo, jer stvarno zavrijedio si. Alašu, počasti nas. Slušate Istarski prvi, radijske istarske mreže. Danas iz studija Radija Eurostar.